Jingdan ki yo ya de ya thiet ha keleng kenong ba shlong kala ple lat ru ya ki breu ban kamai jakpo ban seng kam seng jam la jong henry kani kamut tangkat ta namar bawat ki breu ki badan jingduna ha ki department ru ki khmi lenti ba kom ki ne ki jaka kin yo ban pen byang ya ki jingdon kam jong ki ling ba ka sap ka ba ki dan ban pen i yakani la pen pau perthai na ka jinga kendo baruba banister kharpor wei na gibamla ban yo i ki khmat kat bau dang song tem gitar ha khandai lat ha ka arpo hundre tare unaitung arajar arpusan habakran uba banister ule thu lingkot ba menswa uju song tem gitar hapdeng kalenti yo kabadan ha ka than mot pran bat kani kala bu jinge shibun ya ki pat ba ki bayat bayeng kumta ondaw lo yo sngo bagi nong di jing di harut surok bat lenti yat kejat hakendai lat kila kenriak no syaki jaka balapan krea da sarkar ulawan no ban syong tem hakate ke jaka ulo ong ru ba ke jing kenriak jaka ki ba syong di jing di kala long ru ke jing ku yaki badan jing duna hagi department Isang acu pulut muar hati ayau tu, bat habang asyam hati ayau tu, nasunggu nengkong yang boleh bagi kita penjat dan kayu balat yang ada di kuah beladem. Dan rei karena yang kita kesini ngasu senai mai perajor bayat bayang. Habang asyam hati pedeng baik makan gitar kawan cakap ngacu perkat kemana baik untuk ngan di kalangan ti, ban light yang kena kecing baik kena kecing dan adu bang sarkar kala alat yang kita perlu kejungi kepada ki nong di jing di ham alanti sekian ma ada ka babiang mo de na mutagasi ke ngawan hang ni daga ba nangit ba ang daga poe saka jing i jong sarkar ka yaro ne kam sudan jumit nang aktif kata ka jing don jong hang ni de kadang-kadang asyik ini kala ladang long kapabaha kalau ngan yarap sibun ni ketika yodu daga bang don syu hang tai namar kanom penuit kaya kayeng hang tai ha yodu nama kalakim lupa berhenti kasenja mak sarkar kasim kalau kapabaha bat kapa ide banjero kan among ba yang batang ba sup ya nur gi suya banjero sarkar mo nangit la kaliang jogi street vendors bagi hawkers di kemen hiya ba yo kalak kapabaha bat nasyam ba kani ka senjam jing dia trilang jong ini ka association ju kinong di jing di kalong gide banyaro ayaki bara pedeng ke jing pedeng ke jing slai ba kayo kala ban thut si por le kala shem ya kata ka lekor ban yarap lem ya ka song athar ba kitin ria na mon daga mon semua kitin ria na satai sha jaka ba sarkar kala bu barhaba ka ini perlu ke jungi kala mencuri kani ka senjam kalau misal kejengkerku ya kayak selong jungi nama selong jungi kalau bar kim hadu kata-kata tidak apa ni trelang kemudian kalau keluar kalau ham keluar apa keluar ke kuik subah kawan kata kejengnya ya kayak yang kalau nam kut hansu bar kam tam ni bom ilai namar ni habang ni yang ni lahikai kata rukom ingin jai pan kriang surok narut ke surok ya apa amdan su kiperlo kejungi badi jing dia madan nisuk kan ban ya ban jeng ban lap ya kacaka ka bagi de ban lap te lada shubu dangi dan wit ha nanti sikit mate ni habya pada surok pada habya pada surok berkadang jing
ken bangan lap ke lenti tek ya hapreng surok kum ki brio ki ba Ibang paju kedua ini orang otak berapa buat iman asyik seneng cakap yang sekamon. Mending tak. Abang ni bom ini abang ya kalau tiga balong badan baik dalam dan si unu bayalam. Bahaya ini bang ya baik. Tidak apa. Diperlok juga kalau sih ini senjaman light man weng na iladi nak lenti kalau suk yang ini kamtam bom ini. Pat. Yang diperlok juga bayar ke wheelchair. Pat yang diperlok parai bagian bebet orang sedang kamsuk. Pat kakuit semua kawan namar ba tenteng ya subuh ya bam ya dia ini jadi ya berat naik pela naik semua naik ini tadi kalian abam tadi kajan kan dia perlu lagi untuk plastik lah sih berat dong teman mah kalau kajing bah kan ya baro haba kuit kamariang kinong di jengdir kiyo juga jikia bagi banyak banyak cuma jikia macam tak mingi bam ile kalau rap sibut kalian apa kata ke habade berkat kalian ke traffic mo kalau sengal sibun yang ikam tamingi bom I bad iki perlu ji bayar dak wheelchair bom layat mo kaya dak wheelchair dan ya dak tu crutch tengi bayar dak wheelchair ki perlu bayar dak wheelchair ke bam jaka bad ngi bom I ru ke bam jaka bad ya kitu bayar dak dingdu no crutch ru ke bam jaka tidak ke kan kelti kala kelut tu buat kalau sengal sibun kan kali ru ke layat aktar kom ke piang mangir ke layat aja dak kendang kerja tu di wheelchair ke dawan beli perlu Kaya ka cakap apa pian? Dan cuma show. Dia kemen show teh dawan ki perlu yang wheelchair habis habis pedang. Suruh teh kalan jing makan waktu ni. Kalau jing ma paham show. Teman tak kalau bahasa pun banganget ba kaya ba bahasa kan ya show cakap ke. Kalau itu show hal yang apa pihak tak pickpocketing mo, pickpocketers kini ba kelok pla. Nomor basbu kata ki di jing dia namadan. Dia beli apa sini saya. Ini berada nang di jing dia. Teka kapla tu kira sadian na tu siya yung pek kemang baik tekini ki security ba pli kim la ban fod dien te akating kinong tier ki ba kinong di jing dir ki ban weng ya kan ki nakating sya klo pla te da ka kala don ka te ka ka ba singan pat itu ki ba mlien tu kam kala kan ban ya sakmat la ne ban peteng be ne kam kana ban don mi hitam long ka kam duna ba ka kam singan hi nama balai kim seluruh show, nama latong confine yang tay kecakate. Dada janu lagi ya, yang tu lala. Kemang ni bang tasbu, pet senoi, ban siam itu culprit dan itu kam balai kam senior kai. Pokoknya pi ngadang wan mataksi, dengan patip kenya kata kecing Arab kemang ayo orang ni marba. Ya su, baru bang ayo so sokar kala siam kena senjam di perlok jungir ki badi jingdi kelas ya pedang. Yang awan hang ni mentaksi yang tip yang patip yang kesan kalau hendak kabahang tai ni kabahang ni yang patip dia kata dia haberkong kasokar ka kalale ka bahaya ka bang amne tendre tumba sune ki lap thak bor ka don ki jingtuna namta ki perlok jongi ba la ai ka jaka te ngakermen kasokar kan kanam sa kanam suklet no anene kat sugun no ek baladep dia dah menang perbahas susu ba kenang baki nong perlok jongi kinong dia jingdi kinang yo mensim baki ni baki nang lam jongi kinong sagi baki kli bak halor kata kamat gaji shan kanwan bak gaji yo mensim kanwan bak gaji karoi kapa kanwan ke negeri jongi pat kumbong I minister penampuram jongi menteri penampuram bapai sepangkat tourism when ik tenat ba PI ba Polendo ba jangan ni gajakan berkam kata musical hub dengan ngai ba insasim ek senjam ko baha ko tourism minister kat baru minister in charge ka municipal mo ka urban area banle kamha ba ai kala ti yang ko blok doi belum sama karwai katem berkam ek ne ko ka ban ai kata kacing benbernya ka pas tenat ya kinong wan jo kai mana kamu boleh kata ki perlu ni ke badi jing dia terkin jonong ha ngadon gajing tmu kan gajing quality bang sarkar kan itu yang ki street basker ru khamtam ni baladan ni ka sap mo ba island quality hoi monsin hi kedai ban ai shwai gitu ki bala piang hi namar balai tum kan lat gajing I mean CM itu ki musician jungi ki singer jungi ki bala ya sakmat ba makiru makin duk musim ya kata kacing la ke joki makin opong no oh dah la mana kamner
ngimla li ngimla petrekam dan ngimla pensiso. Rekong ai preference ki tenre la kala kaplik yang haru bagde utau seasonal musician ngako ai ba kesokar kan dirap lab yang haru nu jaka la kala kaplik ni la kaplik patata kaplik tai itu kepada don hop penyor ngala komen sih. Ma kalau hak kalau fon tang pennya bet kum hamik halaya jungi kipun ma kinong tem te kinong wai ba bet. Telah syuan baro-baro pat ki ba podon sap manga teberka spoil no pat jaga image yang ka jela jungi. Telah ailat suai itu kibaran hok banyo baki kinyo jakpo na to ka brainstorm doki. Tini lada ki maki pa kidon ko kalat itu ba kham tibet ki artist ba kham kidon ko kalat ingin ailat ne ngi pat ki badang lang no bala. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety